Sagabura yakuretera ekihura cy'amwaka wagure emigabo maganana kugarura iguru no singurura hente emigabo iri hagati ya 300 na 399 no singure nyana emigabo igana na gumwe ogwisari 299 no yesingurura yebuguma yembuzi abemigabo nkaga na gumwe okusari igana no singura mufaraso muhango ahasigara okutali kiramigabo mukaga okwisari nkaga no hangure bitereje nyamwinji ebirime nkoko omuceri soda skari na sabuni ebihembo nibigabwa ebiro 22 byo ku 12 buri gomwe no musinguzi tari mu karuru ebiro kiraho tera no tumushanji ni 5 25 abiri na mushanju anana munana Osibire kurungi twakutangirira eshaha neza gacenshire ebiro byo kwezi bya 17 okwezi no ku 12 omwaka ne 2025 Serena Nuwamanya nyine Sunday Brea nito turabe tuksiya gacenshire hagutwatebekanisa omwebazi yogo ntsa kwakire mutu y'amakuru kuturagaruce twishe n'amakuru ombwijire Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekuroba Seagard Investment Limited. Kandi neshango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu ibiri. Mkaga na mkaga. Notina atal neitano. Okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint. Ye lanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mwihanga lyona. Chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akumadigiyonga na mu Burungi netambula bulungi neba kalibobo. Castro Power mufuno kuva ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga. Agacencwire President Museveni asibira mu Kasanda na Mbende yabaraganso kubongera obuhereza okwetebekanisiza ekiro kya tarehe 6 Captain Tibananuka ayijukirwa nko mwisherukare w'omutano kuri mbara akaba bamaju n'abapanso muri mbarra bikirizana kwatanisa kufurura no kwomeka katari kamakanisi Agacencwire ombwejire okulonda karuko ka president no kugumizamo kandi rizoba president Yoweri Kaguta Museveni asibira mu Kasanda na Mbende arukuronda obushagici abakasanda n'abamubende yabashaba okumwongera obushagici dera kabongera etunguka kampeni yo muri Kasanda President Yoweri Museveni yagikora mu town council ya Kaya Kandoku yabashagatira abanyakigombe abayoreke ntunguka ay government ya NRM ebakorire abantu bano bazze mu nkuba empitirivu
ne balaga okwagala ne balaga okusiima ebyo byonna byokoledde eggwanga ng'oyita mu kubakuumira emirembe awamu n'okubasomesa n'okubawa enkulaakulana ezibaleetedde obugagga mu bitundu eby'enjawulo. Taata weebale. Sebo President, ekisembayo ku bintu ebingi bye nandisomye y'ensonga y'amazzi. Amazzi twebaza nti wano ebukuya bokka tufunye ebiliyoni eziwera mu 2 eza piped water mu myaka ene egiyise. Naye ezo za mbubuga obutonotono. Manifesto kituufu etugamba buli kyalo kirina okubaako amazzi amayonjo. Naye ebyalo ebisukka obungi ng'ebukuya ebyalo nga 105 ku 217 amazzi gatusoomoza. Frank Gashumba okwebembera Patriotic League of Uganda mu Luganda yajango bakatandika karo kurondera Museveni akaruru ngu nahabwe ekyo aha murundi ogu naija kukasingira haiguru. Omukugamba kwa Museveni yasiba obusinge buli omwihanga niko kushauri omu kubulinda. Buwekenenya ugenda kusanga nti NRM etaddeko amatafaali 7 ku nyumba ya Uganda. Ku myaka 40 egiyise etafaali erisooka etafaali ly'eddembe. Muwulira entalo eziri mu Africa n'ensi endala naye kati wano tubadde n'eddembe emyaka 40. Ate eddembe eryo terize buzi. Waliwo ensonga eri nti NRM tekkiriza mu kusosola mawanga mu ddiini oba okunyoma abakazi. Oba okukuba enkokola abavubuka n'abaana. Buli muntu yenna tumusaba ekitiibwa era tumwetaaga era tumuweereza wasobola okusinzira. Naye nabawo kyeyekolera n'okukolera kyaba akolera ensi ye. Ahabo kugira ngo akarawo muri Kasanda ombwire bw'entaro ezaresere NRM mbwebembezi President aba yabaraganisa kwija kubashumbuso mu ncuro erikwija ko arasinja karuru obarkwakora oruguto orukugamyanzi kugitana district ya Kiboga. Tubadde n'entegeka okumalira ebbanga eddene okukola oluguudo olw'emyanzi Kasanda Bukuya Kibuga. Era tugenda kulukola. Naye luluddewo tukerereddwamu ku lw'ensonga kubanga abantu bemusindika mu Parliament bantawanya. Bukenya kyabikola mubuuka mulungi mumwagire. Naye waliwo banajja kulya abantu awanya mu Parliament kubanga nze n'abaserikale enkola yaffe yakirekera. Omuyekera enkola ye eri kamukamu gweki akwate empola akola ki bugubugu siki eyo enkola y'ekiyekera. Naye bano banajja kulya bakwata kino bakwata kiri ne bamaamiira esente zonna
nibarimo kubaho cyebakora nikigwa ibindi bintu bitakakozweho nko gusya amashanyarazi mu rukuya kijuna mbirizi karwana na kiganda nabyo yaraganisa kubikoraho ikitegeza nti ubutundu kaga mukaga ku 10 nibwo namazi amayonyo ndara zembise mu kinana mu mukaga cyenda banamazi kati kitegede nti wanu mako lensovi ni mulana wa opposition ni mufura chairperson wa district yamu katao yetuze President yakwasaba asingira akaruru ka NRM primaries bendera kandi yencha kandi no kutandika kushera akaruru myanya ya Grera Masaka ari kutangira raka ina Antonde gasha Ram Edwin bare Ram Edwin bwanyuma yo kumara ubwire barandura n'abapansa umukatare akamakansinga barara batakwikiza nashonga zo kufuruka na no kombeka akatare busya erizo babikirizana okuruga omukoti babase kwatansa bombeke akatare ka bagiraho urukiko rwabona akatare kandi rwahikamu abebembezi bambara city urukiko rwabona rwashitama akatare akasya nekigendererwa cyo kureba ngo bayonja kano bwenje okureba ngo akatare kamakansinga kayumbekwa akusikana kwa tenancy na landlords nabagira ngo itwe tyo byamakansinga apo mwe wanzerire nangu hotel aja tati nyoko hotel kanje nikiya mu twari 10 buru kwezi ngo kaptamu ngo nareba tukuza kuombeka hati ninyone nchumanyisa ngo nimbata tungasende kana batiti tobako Mr. Tomo umbako eletungu ero mungaro Mr. Tomo tiriye nani kali nyene kakusaba n'umurumo kali application kanaji tire yuka kwa fanya kusema akachiche kwako tukarabiye kabusha urangiye urukote yawe tureka ngo akachiche ko chairman na board bakozera mu muhanga ebuje omukiko esingwire cyashangwango side zone ziriyo nishohoza sente omukoti ekintu ekibagira ngo kiriyo nkibawera. We wish we could see this market career level na status itukureba achakimwe aza twenka council of course litulebe bintu bingi konka nimwe developers icyapa kiri mu mikono yanyu bija hakwarije ushake totana cyose umateka datena saba mateka saba bese ndawa beje umuntu nazo munju yawe akunyaga meze mukaga nguto kumwiyama ngo wamwe makoreraho ngalo kintu na chantwaro tubakusheshura sente za kasasu wakomunda ngosha kumwe ndunga so ati sente dojera za kiriningo umwanya abantu barimo tubakunda gushishura kandi bakabera mushishura izindi wasatse kugira ngo akwiye kasasa kuko bakanga icyakashatu ni facility zirimo mbera kwa tuteka level asite so hati akatare nkaka makansingi akatare nkaka chizungu nyamtiyobora akatare akakoba round about aho akakoba akatara kandi akarugazi akatara kandi akechikona ko twaguze nitaka ahawa arinyaka yejo aho tubuziritaka ahaka hamwe twaguritaka mwashate twuzebera akatare akamakana sindi ukombe kwanjye bakiki bani pajye kombe kandi ni sharamu kamemba ngwizina ryanje kuri yankartayo ntacetegerize ngwe nate nakiya kandi nisima hanga kandi abwo rukikoro omuzwekere wa president ni ndatu ati mwini
mwabyafayo by'akatare ka makansingi ombombeka aka kaza kumara emyaka erengere omuri 12 bari kunyurira no muguha abwa TV West ndi Senyomo Webare Gideon Senyomo obwihanga rukwetebekanisa zo kujabuza ekiro kikure cya tare sita ubwo serikali ba NRA baterisa yo kubanza kwa kabiri rukumo rwenda kinana na gumwe barokurwanira okuchunguri hanga kuruga omubebezi bube omugenzi Captain Atanasio Tubananuka owakiyanja ruharumbarara ajutirwe nk'umusirikare w'umutano wajire omuchaka akarwana bihafa omwaka gwa 1992 abamwe tubachumwijwe kandi tubachijwe byakorera ihanga Kutanguza ku kitare cyakoze bw'umugenzi Captain Atanasio Tubananuka echeserwe the legacy of Captain Atanasio Tubananuka Harford Korebo Hotel mu Rembo Rwambara kandi cyandikirwa mutabane Deo Gracious Kwezi nk'ekijukizo cye asimirwe munonga emirimo yakorera ihangeri omukutandika katabako kabanza nayoreka oku umvijogu yabiri umushuzi farmer ari mu construction kong aba government simbeza bezero ibintu byose byabaye numujya kore babunza Mercedes Benz za Tanzania rore biha aho government simbeza bezero byo yona bakanyagwa akari umushuzi nganwa y'umubiko mutawono ni properties nyabushozi bandambarira and a staunch nabashobora Captain Tubananuka owabirara namba RO igana 83 akazo mucishaka bwa nyuma yo kwiganisa bwo butegeki bwa Obote bari ku muturo kushagika Paul Semogerere owabira isimbere habwa president Paul Semogerere unako akaisimbere na Milton Obote aha chabeche ihano umuntu unabasa takusuretera Paul Semogerere owadipi omurumbara Ambassador Major General Fred Mugisha obira ryo mugeni mukuru kutongoza kitabe cy'ecohozi bwa the New Vision Printing and Publishing Company Limited asimire kweze nabinisha habwo kuzorekera cya Captain Tubananuka nabo bakija abagore bakuzire kandi bato wenda basho n'abandi bona batatekuru na wende bagasire boga ikuru munonga ikabakiruho kandi wandikire. That's the best gift we can give them. It's the only gift. But also the peace that we enjoy. It's evidence enough that they did this. So shikirere kusasa wareba probably 70% abariyo mu shano mutwaje. Ukaba kataho muganda kwabo. At least Atanasio akabareke nyuma bafire bari imyaka 20 abirengahi nibanye na ideas niko ndakandika yato mvuko mungu ahandi ikangubani mugambera isinamucho azere akatoro we azere isayas na mbeni mwe Brigade ya General Paul Muhanguzi umudumizi w'inkambi ya division ya kabiri y'amakenke ahejeje kwezi kwandika kitabeki ukongera kutongoza uburara bw'abana b'abaserukare abacungwira ihanga seniority y'amahe n'utarubucika kanditandika ubwo kare senior akanyebembeire inga katwebembeire nureba n'imyaka y'afere umwaka gwa 92 wakara captain ni ubuka ndifite 92 so kureba ngo wakara senior bongo kureba ngo hati tumugamba naho umwana gasha kwa Fred Turiakira Kabango
kabiri wabira speaker w'ishengerero rya Uganda Professor Edward Rugumayo ashabire abanyabutegetsi okorekeraho okoyetera bintu ebyo kubakoze mu government obo bamuze ngo Professor Edward Rugumayo abigambira mu rukiko rwa Regional Stakeholders Engagement on Citizens Charter mu rurembo rwa Football ari kugamba mu rukiko Rugumayo yagize ngo abanyabutegetsi barukumbeka nguto amashomero n'amarwaro ngukunkana babyetera. Politicians do not personally build roads, schools or hospitals. Now, they play an essential role in ensuring that the development happens. Let me focus on the mandates of our elected leaders to advocate for their constituencies and ensure that national development plans are implemented effectively. Rugumayo nagira ngo umwanya gwaba kugumana babiha abantu ngo nibo bombekera amashomero n'enguto bine kutamana habintu ebyo kubane bishasha abantu babo. Access to quality healthcare, better education for the children, clean water, improve agriculture, job opportunities for youth, Edward Itote Executive Director wa Civil Society Organization Network nagira ngo batiriho urukiko rukwikiriza abantu nabesimbere kuganira bakamanya ibintu biri kubashasha. Turora muno hakoma ngo orkara abantu abakusemera kumatera karuru abantu bakarorozere mu kurungi so acyaraho umwanya hagati yaho barahensonga abantu okuramu batalibanizibwa muno habutini mukana bakasomera ko koma sanga ngo amahe na polisi bataheremo no musonga zino kandi abantu bino kutina kurura bagenda kutera akaruru obwiro mu bravo kire bamumbashira mu rukiko batwire bitekateko byabo abantu abasidikire okulinda obusinge reka tube bantu tugende tukome tabaye umuntu weno yasigara tugende tukome akaruru tubure kwema akaruru tubure butano akaruru jumangana akaruru tukulikusisangana baitu akaruru nuwo bwiro tugenda ko baba bihere kwesima kanyoka ndagamba kurora ngo tuyihamu aberembeze abarabembera ensiyeitu shigikira manifesto zabo zibakora batugambira gasha kwa Jonathan Tsingwiri twazakumara aho tugaruke n'ishweka icya kabiri. Agarukura tahu Relaxing cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. abaturo muri Yantonde na Rwampara nabashabo kurebera projects ezigamije bakora agarukura tahu gabanaga Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Are you in panic or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic made from netoti, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ayi barukuhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, sumbusha, chapati, chai y'amate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamshane kutandika shango kagazi hamwe. Nibateke ngoko. Embuzi, echenyanja.
ubushaza akaro ekitoke echozi emondi greens obutura eshiga kandi cyo kunywa nikigenderaho hey manya bintu bihari uburungi bw'umurembe aha inungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms ziri self contained DSTV security rije kandi parking ne marira bine bara y'umurembe table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahimbura kate Vision Empire oruguto nkwatora katete ijuka ngu nibo director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 Kurukubujwireje turupwetaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nashika bashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasate kagumire na t-shirts emparesa office hamwe na za casual denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts nunji abakwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija inkito zanye nunji eziri original za office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City High Street amarugo kubanza namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note nyabite kugenda yakweha utamuhimu mudo nokora ekikire wanyompe nkoni noshumura kuchemererwa urubunuzi na nobusinge noenda kuchamuka mpenkoni igenda ikintu cyo kunyura mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje terepeza hangova narisho kuteye umutwe ngashobora kumpenkoni nawe wako tumwitwa yawe hati umaduka kuri hiyi no mabaragono mwihanga iyo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire waliyo chairman kukaleyo obwe turukwirira kutera karuru 2026 twena tutereyo wereka guta mu 7 abwa mukuru wihanga ahabo kuba nuwaresiro businjo mu ihanga atungwire byo bwegese ibyamagara hamwe n'entasi 2025 byo kubanza 2026 terayo wereka guta mu 7 chebera basi buriho ragirebe hona mu 7 abase kumebe byona byakozweho hamwe n'ebiri kuzakorwaho omucanje cy'urukwije protecting the gain mu Uganda 2025 byuko kubanza 2026 terayo wereka guta mu 7 tubuhaburwa nitubeneza kutera karuru ko businge Christmas bunyaruguru development sako yakuretera ishitereke nyamurungi ahiburiwa mwarije kwangura bwanyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kurga kibanzo kwikumi kutabira na 3 byo kwikumi 2025 otehireyo rero kirakomugisha go kutaho mukazano ko kwangura birabonye mwinshi wasavinga miliyoni 2 n'eshweka n'emigabo miliyoni 2 n'eshweka no kugumisha ko kwangura nemigabe imitwaro 5 notunga umugisha go kwangura wasavinga imitwaro 25 nemigabe imitwaro 25 notunga umugisha go kwangura nkoko shukari omuceri emigazi n'ebindi nibahaba nizabura boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans n'ebindi nibashangwa nyakasharu bunyarugura head office kandi bine branch chambura kitagwenda ibanda kagongo kasese katunga ogito wagito konka batu mukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atuna bana werege byoma tukuze shanka ibiri batumwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo ukushara keke ni shamushanju niteze nyine yo ni shara keke tukaza na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nyukushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba murugi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Noireji jemara liko kanto hotel
umwanya muntu cyo kurya ha highway ogo kutunjiro cha mushana no kwegarura mamani ebirabi na mine byo kwikumira shemere ko byesoko bya nohire umutezi wa saxophone hamwe n'umuziki gwa DJ Hardboy aha nohire ijoga ashura nabeka yawe oga hano bari na DJ zabakabi ebirabi na makaga boxing day nigo kids festival family day izoba ry'abana kushayaya bakazana n'abanyabuzane n'abanyamikago rero kusibura umwaka bagiterera cyo kwikumira abizo bagenzagwa otebigo hamwe na benshi muzagenzagwa rero twakira umwaka wo 2024 mu style akibaza mwaka kwatomwanya hati tera noti mushanje mukaga nshanje nibi 28 ninga za mukutu igongo.co.ug igongo ahibitagiyewa ebyo bikubira kole Otwirone chetengo chokushuma bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarasite ishomere kushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nilishangwa kachika umugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija uyetunjiro bukugu okwandika beje basya kuri kugenda umisha ishomero tera noti mushanju 8 mushanju 50 abernina Ogamena Prince Ivrin Health Training Institute Mbarara City improving community health. Ebiro bikurebi shemerwa n'abanyamukago muri kubagana cy'umwaka wa Star Wine. Road Star Wine ne yawe n'umukundwa wawe iwe n'abanywana bawe. Iwe wahachihuro. Red Star Wine, the taste that lasts. Yakuba Singa Investment Limited. Kandi neshango bakakuna umuyanga. Tera no kusanga sanju ibiri. Mkaga na mkaga. Notina atal tano. Namashemerwa minji nitutabaru syabona abatungire visas kandi tumanyisa abantu mwena ngwe mihendo yitu tugishazire okusyaha miliyoni 2.9 byona bihwire kukora chai cyenyonyi Dubai turire Christmas omuri Dubai. Hayes recruitment experts yabaletera interviews za aircraft cleaners, cargo handlers, security guards, warehouse workers, waiters na waitresses orwakashatu ebiri 10 okwikumene aha chai kacheka shahibiriza kasheshe reka turire Christmas omuri Dubai okwenza no kwabusha ninga free registration aha mirimo yona amataji gabagona esimu not mushanju ina not rukumi ninga not mushanju ina itani hamwe na not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina mukaga uri mucho wararoteka tekera habyo kombeka gendo mu bantu BPC Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakaruga Agara Street no bashanga Makanising Street akizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na Hawe House yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire Hawe House yabo bineho tiles nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Kenya na China mikaso size zona nebika bya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusaba tiles mpango n'amabariga habisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom ya Hawe House ebintu byona no butandu bata Magakanishweka itakabidi owabireho mudumuzi w'amahiga UPDF Major General Gregory Mugishamuntu Elizoba Karuru yakarondera district ya Rukunjiri na Kanungu ahiyasha abantu kumushaka abaso kwindura omumbera eyubarumo na mnonga obworo hamwe n'emisharamce y'abakozi. Retired Major General Mugishamuntu Akaruru yakarondero mu njira nyingi kandi oruterane rwo kubanza yarakora umutankansi ya Kepsoni tegereze kundinyo ko yakindi nyo muntu mukankwasi yange nimuje kushemera n'umutashabara esiyo uringaniza eserwemezwa amazima kubera amazima ahubwo cyangwa kandi muto kwa bintu byese yasendere bitinza ngabe kiriyo mwana are twabe tubakarakadaho
bazeho mwene mujya gute mwese abantu bazi ubuyagamba General Muzikinirwa uhabwira abantu kweza gutera akaruru bakagaruka mu maka gabo ekiyajya ngutishikire akaruru bajya gukora gutera akaruru uzemetaza 20 kuva police station niba batira akabuha akarukorerwa muri mu rwe uzahari metaza 20 kasubona ubu mwihorere eberaje kuba kuzaba hano uraba abagavumenti ababaye abaje abakibonjera watera akaruru muzomuka ahantu ho muntu yashabera barukuru kuteza akaruru kurugaye bakashobora abanya-Uganda akiragiro cyo kurinda akaruru bwagumze ngo kiragiro nkikiriza abatezi bakaruru gumaho baterera akaruru kasaba baryomburingo bwa mita 20 iteka kumara utakwiciriza mu itegero tumaze kuribura bone muganga cy'ipendike ukebaganga y'akaruru abantu barukungiri babuza muntabiro kufado kutakiza besije ubona kutakiza beje nubara bamurubatira ubusinaka rexi kugaruka mu kintu cyangwa mu cyuma mbere hari umusazi sango bubi ntabwo apana kugira babuza arinka abokuba esherengera ko mshahara neina muntu wone yihanangiriza polisi n'amahe ukurikira umuze gukwata abantu kitararine ekaba twaromyanye y'abanyabuzare babo batarukumanya muntu kwiyarwa Kebson yazo mu town council yabo yanja kandi abaye batonze goro burkwenda kubahezaho no burwenguza gutekera musheke ukinga ko twine kureba tarume baza mu marwaro abana bako esente ze kwibwa mu ihango billion trillion ikuru ezo zose za America 2.7 billion United States dollars sente za hiyo pare muntu kwiyarwa mu district ya Rukungiri nuko kuza mu Kanungu kandi abantu abe yabugana batonze kuhereza abo mu marwaro tugumizamo n'amakuru abaturumbo muri Katenga mu district ya Mtoma nibenda besimbiro ko wahise buhereza kutari kubaraganisa ebatarije kubakorera babigambira burabeka Charampe na Manya abire na Ronda Karuro muri Katenga Mtoma district abantu kushaba besimbireho kubombekera amarwariro nubwo kwasira bendera ya NRM haba bakaza haba Mitoma district Rebecca Charambe na Manyabire na Ronda Karuru umuri Katenga Mitoma okuisha Katengeri izoba wamara kurahira ugaruka joro nako ishe Katenga twineki though you are protecting the girls and Katenga, we are still in crisis of health. Wawajire utiyambe ariko bagarukamo Rebecca Charampe araganise kwatana na bemeza ba Mitoma hamwe na government ya Rwagati okoreti baheza kumuhereza karuru nina kwa huzi bare yani cheche kwatanise nabebembezi vitu ni manyangu hino mwebembezi wabire yachukunire nichakwata nabebembezi vitu bona kurgali si wano nitulipanga tuzame ba parliament witu general tafi nitulipanga tuzaba rabe barwa bona abaturana munonga baguruse n'abakikuru bagarukire bashaboye simbe bo gukorera mu government yabendeza hasenteze kubahereza
college betoizire nkotine kibina Juliet Bashisha omugando kwa serikali habwe ntebe y'abakazi haba district ya Bushenyi Anet Katsime Mugisha asibira umugombora ya Nyabara rukuronda karurizo bari abazyo aho araganisa abaturangu naza kurwana hanshonga yikugwa kwebe y'amajani Anita rukuronda karuro mu Nyarugote umuporote na Rurambi agizirengwe nshonga y'amajana kajanjuru mu parliamenti ayo president Museveni yagirebera kija Bushenyi ngubwe ntayiragaruka yakajihendera nkaza from parliament naza radio naza TV nagamira ekingwa kiti cy'amajyana kandi president akabura bitwamushabire yija Bushenyi yaturaganisa okushara ebe yafataliza yaturaganisa amizi tugine ijakana tiroxi ijakatano twenda tumugarreyo bamumbatura bashabira besi imbere okora hanshongeza kubaruma kabataka nibatansamu bagira cy'abakazi bagira cy'abakemye bagira cy'abakusi abanyamyaka 80 kuzari nkaga badunaga kuri even na PDM wanogetegereza waza kugetegereza chances y'abashija abari hagati y'imyaka ejo ninki esente no problema icya kabiri ariko binzi bikorera kama kwa romero hata mwetu itinogo ikibazo cyawe utagakora ki n'ibindi n'ibindi cyo nyinshi gukora Anet Katsime Mugisha ayesimbere na Viana Nyamunyonyi na Karuna Marumu Nyamakuru gashakwa Abraham Muganza n'amakuru abatura muri Gatondera bapara bashabura kwata kurunji project z'amezi ezibahirwe ministry y'amezi n'ubuhangwa kandi zibahwere okumara obwire bwinji twaza kumaraho nitugaruka Koronke mbagaye kugitwa ukwinjira graduation okusima enchikoza EGM nenikurengizo yona abatina events bakuretera umuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega dance hamwe na dance bikibindi byona akasente keshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street Mbarara City ukumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga 5 ananeina tina events nitwe twengo muri burengero rw'izuba abinohereza bwo murembe Kugera kimumbuji mu bwenshoza ankore Uganda ayi ensinembe honungi birkweza burujuma rw'umwani ekitari kandi burujuma n'uruhingwa no kwegendesereza kandi rushonwa ry'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankore Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretse umwani ukarangirwe je kunusere kwinakaho mutindo hasa gutebekana isigweje kora biro metenderekere ukongera birungo byitanya murugi abahingi n'imyedo n'abakwirwa Ankore Coffee omukora yo kutungura byaro nywa umwana mu 5 ogwa Ankore Coffee ugutafuhirirwe n'imibasi ugurukwamagara marungi kandi ubura kusiha kibazo cyawe uzimeki n'ikirungo cyitu hangwe cyicere kwinda kumenya biro kukeraho tera note 8 note 3 note 5 buri kiyoto nikitandika cye cyayikara gwagati nicyeta gisaba nywani ogwe ni shuku sako abehireyo ukwikiriza ibyenerwa byawe kurabira umukubika twine accounts nka individual joint account group savings account institutional accounts ubona commercial school fees ezobuhinji no bulisa boda land title chapa ninga express umushahari ni nazonka amagoba
kira buri omwe tayayira amataji gaitu a head office Chishabya Shuku Town Council Rwanya Mukinya branch Kagoye branch Nyanga branch Bugamba branch Nyamukana branch Mbalala Arintare road na Nyakarama outreach tira star bibiri kirana nina emwe ina emwe hash okozesa obuhereza obwa mobile banking tira note mushanje mukaga ananishatu 18 atano na mwenda. Way to Morocco with the Uganda Cranes and simply buy a Gaga bundle by dialing *100*0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gather your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. Fire! MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku motoka ne ku nyonyi kusala ebisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazisiringi. Wefunira langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100*0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. At Advanced International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab, and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma, or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. I'm watching my kazanyo. Auntie ku highway ngamvuga. Sima kile hicho shua. Ani mwana mwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Psalms, taste the difference. Namakuru St. Paul Catholic Church of Uganda bakirohereza musya kandi umukuru gutandikira no kwirura ahameza irwera. Reverend Patrick Mwezi nuwatumirwe omukaniseji nkomurisa wa kashatu kandi araganise okwimutsya enkereza okushabira abagwire no kutumbura projects zekanisa. Okwakira Reverend Patrick Mwezi nkomurisa wa kashatu abekanisa ya St. Paul Catholic Church of Uganda obire shendekerezibwe banywanebe kubire mwakari ko kushemerwa no kushashanka.
na postinga remedies atapata kwa nashiki ndio wapi msikilize wapana kwe Reverend Patrick Mwezi asimire okuba mwakire kandi araganise okora na buri umwe tungura emirimo yekanisa n'ibyo mwoyo mwakire aba TV West Agacencwire abatura umuryango na Rwampara bashabwe okwata ku project z'amezi ezahirwe ministry y'amezi n'ibyobuhangwa zibase kubahwera okumara obwire bwinji project zirangwe harimo kisaro ko omuraka gwa Kagara omugomborora yakashagamo mu district ya Ryantonde yamazira miliyoni 0.magana kandi eji nikwera batura batsaro ko nakayera barukusima ministry na government abo kubahonese byagana umunonga tukunwane abana bitwa kubari mushiza abana bitwa kubari kodo ekaza kapabirize ishomero ryitahaye abana ari ishomero gushaka n'amuzima kugaha abana no kugira ataka kumurira hata amezi marungi atabana abantu bagira ngo abana babo bakabana babatanda no kubatwekeze ndarugwe bagira habide bafite hamizi kandi na bamwe bakaba bagombede bebe bafa tebajafuna mbuto lokubesonga tebacha abana bafasha bacha access oleka nesefuli eri kucyoto ngetaso kunyira no bagenda bakafite ye wala kusana mazigala sana katogenda kukanya bakomsa jaga kusoka teko genda mwe buli lunaku mba mulindo okuwana n'aba okati okutaba kyarwana n'abasajja kubanga amagogo temaawo ng'akulengera yogalete bakanokuza project edijo y'aba ministry bashyireho niyo akaruru muri kino town mu district ya Rwampara kushohoza ritazi kashanzu z'amizi burushaha kandi egeneye kwera batura bakarura hamwe nabuhihi abatwire batine mezi tubene twisha tutaho wogo mukaze aho mu kisharara typhoid beta gaho endwara zibeta gaho tubasima tinde bugara chiro abamizi hat project age abana bitu nibaza kubani banaba all the time they are drinking safe water so they don't lack any water at all. Project ege maziro miliyoni zo kurenga rukaga kandi abatura bashaka kurinda project ezi zihangari kunda twakoragana na chairpersons bitu abembezi bitu aba committee abyanga aba district na ine kinde kikubura buramu ni ata project ege ni nkombero rwawo nawe umuhanji agarushire yashaba batura kurinda ibyo bahangwa babana bacenda kuba binamizi ebishara byo kureba ibyonde byo kureba habyona nore emisere yetorire bishara na ngondo wenda kasente na ka school fees konka twagman tema amiza hansa gumana gachenchukana gahwayo
gahoye munonga project ezi nizimwahari za project 2050 ezi ministry kozuru myanya mike okwitorora ihanga lyona gashakwa Aiden bataringaya bataringaya sagumiza agebyemsano abeja barukwikankaga na mshanju okurga itendekere rya Bishop Stewart University elizoba no basibirwa okuza kujekera itendekere mu mpaka z'amatendekere ga Uganda yona iziri kutandika nyenchakare ahitendekere rya UCU omuri mukono. In all the games they are going to compete with others. And also we commit their families into your hands from where they come. nishituma waba ebo creative kujye biwangahangaho n'ubwenge bwo babura avuga ngo muzaye abazanye tubambira kandi aho business kandi bakora icyo aho kwa bintu yone bitugamba mu kwebembera team waka team spirit bibirwa mu teams izabazanye so cyo namwe na the speaker aramusa ministers n'abazanye ako mu bwebembezi mujyana no kuzana bekanise umurego kugira ngo University Football League ni timu yitebonye kandi ukhebuka mugeze bakaza house kahendero mwanya gwa quarter finals and right now subira kugira ngo tuzakongera kugera icyo akomere sinamwe icyo encourage kandi abazani ba university mpamya ngo nitukora genonga compared to the previous year in performance ite hands nonga so kugira university of facility ngira ko top management nitusubira kugira ngo we are going to have the best Uganda gifumza n'umuzani mpaka za Uganda Premier League yazana umwe batyogu timu ya Vipers yasinga ya Rugasi na gole mwarusha kuza kwenywereza omwanya gwa kabiri atimeza cha Uganda Premier League kandi umuzano gwazandwa omuri Rugazi. The former old boy to intervene and we'll try freeze. Chances for that header opening goal here for Vipers. The rebound was Usama Arafat. And Usama scores for Vipers, and Vipers have breathed a good look here. Quite a very good finish, and that's what Usama can do. Now, Yunus over the top of Juma Mutebi and in the back of the net. And the Vipers target man, Yunus Junior Sentamo with the second goal for the Venoms. Oh, that's why. The chipping shots on the moment. Chance here for Agacencwire Football Club and into the back of the net. And Alfred Mudegereza will not be keeping another clean sheet today. His match very disappointed. He has been performing to the expectation of the Vipers. Makuru agabyemzana ngo twatwinire kandi gahindira Agacencwire Serena Nuwamanya Sunday Brian nabandi abitwakora nabo ntubendezo kurara kurunje. Ishaha za bishatu z'ikiro You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily, or use the My MTN app.